Program ni Samantha kandi chini Claire mpaka shaitano mutabacheyo omukigambo cy'ikizobere n'ingashengeri y'itizobere etwa twine Reverend Nathan Migisha kandi shwari yatwara mu nzira n'intunga ayiho muri saya na nemwe umushoro ngo gwa munana mpaka gwikumi utatinda udahahaza umutima iwe cyukuri yesigera hango go wenka ebyawe bimugambire efumu yatereza umushoro ngo gorwo mu fumu efumu 10 munywano wo muntu amukunde biro byona. I am telling you reka kunywana rizuba nyinshi akaruka shanga ngo munywano wawe utocyumwene umukazi ukashanga ngo washoro rizuba ninga abana babishyintu bahingire rizuba nyinshi akareda following month tubakiriyo munywano wo muntu amukunde biro byona. Iyo watambira ni tumtigambe nsime mbabazi kandi shwariye bari okubanita program ya Samantha muntu wagaruka n'icika cyo bujurize no gukora hamagara gitu waba wikirize Yesu kuje n'amagara gawe nuba no hurano indango gamba hizina rya Yesu umugambe ho tosha umugambe ho burudakika ko no hurano hino ko kuba no hurano ugarukwa mamani ko kuba no gamba Yesu nicyo Reverend yanatugambira hatu waba wikirize Yesu ari umujino w'amagara gawe na wano utambira no huro utine mukutina kona uko no manyango hanga kuya harwaje. Mwana rujurize tuine Jordan tusingize na Rwarengo district nawe omuri Nyantungu kind of course na wine bgambo birunje munonga konka arhembere gumiri yabandize yaraba mwatakikirize Yesu kubumjino w'amagaraki konka ko yamwisirize Jordan nawe hati ya komisuri za TV West ona abantu mwetemba bazi rahangana kutora notine karonji kona rahangana kutorana otine kori nitiriza tizo wa Jordan. Yes Jordan twakushemera orirota Jordan Rireje munonga yebare no kwisha mwe bari kunyakira abarengo murire muta barengo turije kandi mazima babonire babakunda munonga TV West kandi ashimirwa kubareba mwe bari kunyakira mukama asimu munonga. Mwani Jordan twenda kumanya Jordan nozarwa hi Jordan wazarwa ryo mwana wakangaye Jordan nyitwa Jordan Singize nizarwa umushija no mucyara Reverend George tubayebwa na Justin tubayebwa abarisa umbriso bakanyiganyeje parish obusaba dikono bwacinuka cidikonare ombareberezi bwa West Buganda Diocese. Okay mwana burya ho mwana w'umuhereza yo mwana w'umwahure konka eco tikikuru munonga chukuru no kumanya Yesu no kumanya mukama. So Jordan wazara mwana wakanga yumukaya tata wa mama nyowe ngaza ndio yizara lya munana akakora umurumo yatsara nayibe aza twaciye barizarhanga. Amina. So Jordan mwiza ukuba umwana wa wenamba ya munana ndenda kumanya Jordan washoma ninge bikushoma tubyagendaje okushoma kunazirwe nazaho bande berra nakikusiyo bwire nazo mwishomero nashoma nasari yo bwirogo nazo primary na Ntungo primary school abwe mbabazi na mare chamushanjo nagumizamu nazo secondary Kikorongo Seed Secondary School nayo na maresine ya Kanoma kagwe 2022 hanga ya kwata mukono nagumizamu amwaka gwe 2024 mazisini ya 6 St Gonzaga Secondary School Kijukizo. Okay mukama naye bari kugirira imbabazi kandi nahi wahikana imbabazi atwenda kumanya mu rugendo ruturu kuzomu ishomero primary twaza omusenior tutwashanga mbizi bubyona ningo kandi rera ifune tambiraje tekubasa futambiraje nangwa nakace konka koko boyine Yesu bishe mono hangura kano singura kube bizubyo bire bingi omukushoma nangwa ntakace no mukushoma no mukuzarwa konkani jo mwanyo kujurira awe barhanga nkorire omukushoma kona omukura kusyo mboyirobo kuna amazire kuzarwa nti na kazarwa ndio mwana murungi ashikireje obwire bukaba buriyobo konkastani na arwana mwana wa munana yazarwa bashemerwa bakora obugenyi babaje konkastani yarwana yenda kunyita Nchiriyo mwana muntu ntakubimanya noriya nabasa kombuzo kaborho konka kanta kubimanya bitabwe mbabaza bazire bangambara bakonyera ko muhanda ekigambo kirangwe manyizo mwana umuhanda enchakare kare aba yakuzire tarugurugamo mboye nuko nazirwe nti namaraho bwire mbonire
nija narwara ndwara y'ibatakucenga wararira habwire buri kwingana cha mezi imyaka emyezi bwezi okay kaba nahindutse narujuro munomo nabirundije umuntu atakucengeka baraguza indwara yabura bashoberwa bashaba konko bwirobo ekirungi tata akaba yajunirwe akaba ari omburizi cyo nacyo ninke bazarhanga abo ko bahati yakise mu myaka 19 ryo mwahure bweno bwirobo akaba ari omburizi beitu yashaba hanga no mushabi nambweno woyine bikuremerewe na mushabi akuba binji ne bamuhera bujurizi ne bamwebariza rahanga yashaba yajanjaba yazoma rwarembera yashoba kweyizire yagira to mwana oguyaza kumfo batina ba wena mama wanje nimba kunda munonga batina bazomwe rwaro bargaye kwa bene bagenda bahikaho mwahure Reverend Canon hata kaba Canon nchirwa na sana magezi arikikorongo aho binamuka yo womuka bam kwa science bra yambatiza banshinchira bukachito mwana womuhereza kufata batizibwe yambatize bichweka yampizi na Jordan Singizi cheshongore cyo nchikunda nchirwa mu omcheshongoro cha Zaburi 9 Singize mukama mwana wa Daudi ninkwebaza Kanoni na mama banyemerera bambatize bichweka wena bashobirwe bino kutina kwinji bambatiza batyo natahumuka baza kutegereza bazanja enda affair bazanja vendwara yayanga bagaruka no mirwaro kubabe nibijamba rgachazanga bahikaho akashoza hariho omanyana bagweta rwempani bavuga ntomushije omburizi ashikandi nenkika obwiro obone mbereke ekirimbe nibasindika amani gakifuba ahekira omukazi ayine omwana nibazomirwaro embera ati mbwene tushobeire omwana tuberire omwana ati mbwenu nyo namureba omwana naza kumuhereza naza kuhumbaza kwari amajumbi 3 yanga kuchera omurijo obuba kandi bwayongera ashimbwene 3 kana kantu kachiri ninjiranda umbazi yagumuhereza kuyakiro nco yabandizo yanjumbura abakazi babona mama kujumbura abakazi b'cyaro yajumbura kubwagire kushesha yarebera ishuri yatanga kuyiragura yari yamutare omurundo gwa kabiri Jordan yiragura namboye cyane nyiraguje no yakwatira kimwe Jordan yahinduka yaba umuntu yatankiraho yakira konke ibe byona no kugirira imbabazi kwamira mu mbabazi abo kwa bakashaba munonga batina nk'abantu bayirarikirira konka Yesu yaguma hamwe nabo yarabiro mushijogo ombazi yaguhereza umugisha gwatambira Jordan yakora atu yazo mu ishomero yashoma primary school fees zarebeka ko ndire muri abana binji umuhereza wa ntango gwa kabase school fees ezo school fees kaba kuryo okwaterra okurwana abo kuba school fees yake itakarebeka ngo eriyaho ngo je ngo eshitamyaho abo kuba obuhereza tukugira ngo buri musente nyingi kandi orebo mbare ni mwingi abana baroho buri umwe nanda kushoma so school fees ka buri ogiterra konka ko kwesigara hanga owishe moto kubasa kuremero nabasi nashoma P7 ndukushaba twazo musini wana konko bubunzo musini wana ebintu bikaba bitorobi konka nanya bo kugira ngo abaziri bakabanyegitse umuhanda nibankwatse umukushaba ngumana insiba nyo kurebera mu cyakashatu nkabansibe bisibo biena ko ibir dry mweno kija kuicheza yari siku mje na magara ga utaka kisira bisibo omwaka gwe 2014 kabandi umucyakana katebo hemukono mureberezi witu natebo hemukono yatwatuza twajuno 2014 twajunwaje ebyensi nimbireba bityo nekiriza Kristo yatambura umurinyi senior 1 2 3 twajishoma na magara maronzi twajishoma kuna bendi omusiniya 2 ekizibukani cyagarika cyatera mukuru wito twabantu tureberaho cyo kureberaho ngo kweta role model Stan ya Rwana yamuhe magara against kitararire
twena niwe twabe twino nibo yabera ryaho twena tumesimirisa ashwira yo naza akari umushumisa wa secondary ariyo naza period ya government stani yatukiza mari twena twazomuka twagira twashoberwa twafuka omukoka bushanga tata ni wakushaba abandi twena twehambira amatama abo kuba tukaterwe sibu twana twawaho twashoberwa mbaye twagarika nyuma stani yaturwanisa abo kushoma twayibuza ati ntushomerake ubwo kashomereka yafa mbaye ntati byamugasirake tshiriyo muri yoro taka akawiro weekend mu data receivingire leta yo kumuhimvira bamuhindura bamuha umwanya w'iyabaro akari hino muka bamudahari embera yashobora wono tuhamya yagenda twayishengereza turekera umushija tukabanza tukamana wona ngoma kakatuhamya tukaterera ati cyashwire mbone embera yaguma twaje bishime tutureka konka yatushtamsa tato kumbaye nakatwebwa rhanga yatushtamsa yatukuma yatushimira biburi yatukunda yatugarra amhanda niye nabandize kwimuka umuka kwata biburi nje bashomera batakwenda chura ntango kumbaye no muntu wo mutana kabarebe ibe byenyine bikwijiro muri itwe embere yiturumu abaruri yanyoreka mbashomera twatandika twargwe mpora twashaba twagarika higuru twajwara amana kuna bene inshomana turiyonzum senior 3 hija covid-19 abo nabire ntambara nabo urana bajangu twenda kushumita tukugarika hashikandi ka umuganda kaze ngumbura go itana yenkuburire mpisazo hatkani bweno wajirota bwena itana kurgo mwishomero abo kubona benyine wena atinyo tingarikayo atinyo wena zo muri age atinyo naza kuyiyeje so embera yankwata yabakari konkana hamiro mu mbabazi bisheme wise garhanga nakugirira embabazi nakusinguza nakubasa covid-19 yamaro bwire byamazire bubona ne mbumanya nareba nagarika ishumero nataho musine yakana siniyakana bagendera kuronje munonga siniyakana naje okuza kugendera kutabe turiyo tuza kwirira yunebu akagoka go mu ishumero twazo mu strike strike yatubona abonesa abana ba strikinga ba destroying school properties mbene mbera kandi yaguma haba mu kutubinga police takosha mu ishomero twagira ubwoba heditcha natugambire bigambo bikutinisa munonga twashoberwa twagira mbene myaka yitu abomba barujiro mu ishomero twagira nkatugaruke mbene myaka nene yaza kufabusha abo kwa twine gwire bo kushoma bitabona tuteka kingi konkara hangi yatubasa twashoma nashoma kana hikaje mukama simwe intureba mwana mtonkiwe no junwari y'abariyo bare program bagira ngo mwato gujida n'imyaka yenkeje na junwa ngo yarebereje mwene nyenda ka message yo kuhereza na munonge imyaka yawe aba batakamanyire Yesu no bahereza butumaje obwiro bwinji abasigazi nkeyitwe ningasheminyeto abasigazi n'empangare ebyarhanga tuchira kubirra hari tuchira kubiruka kabanyine mwana wanje ya tuganira nambuza ntunonda kushomaki ati bwene nyoka ngambira amazima ati nantagire mai ati kanshiwe ntaza nyowo wo kurebera nyenda kumuhereza warhanga akanshikira yashika twatambura urugendo yashika ati nonda kubaki nyenda kuburengeri ati mukama kusasire taza nsasire mbo muhereza mbwenu eminyeto ebintu byensi ni bingi iwono basa kureba ibintu byensi binuzire munonga konkanye ndakugambira amazima ibyo byona nabusha otine rhanga yekwata rhanga ebyo byono bimwegekerere ebyensi kubirije bishangu hambiro mu Kristo kora tunje bizubu bikakushanga uri mu Kristo no hangura ebyo nibija kwija bwanyuma ibi byo kureba by'amashomero agensi birije mutibine karonje kona ikikurushero rwo wahiguru no wakubasa buri kimwe cyona ko kumwesiga byawe nibiterera akubanka mwesiga na marasine yakana nabe batakucimanya nazo musine ya mukaga ya katano yago mafasta mu school fees yabe hano konka nahangura nabo musinguzi
mbwena bingi abasigazi no ushanga orunaku rwa sandati nyo natari ishomero ekanisa tinkuzayo azabishima mureke tuhinduke yo watunga umuco kareba ubujurizo ubu akuba karaba hari munonga karabomba bintu bingi kuko kuriya biratari Yesu kuri intari yahabishima moye kwaterhanga ebyawo mwajurje ekesho arekesho ngo cyazabure kinshemeza echa bibiri nkaga na kimwe embabazi ko kubene babazarhanga no basa ko kubene babazarhanga no singura iwe byo bibona kwatu mwegekera noza kureba amagara marungi higari mukama utasimwe mbwe Jordan mwenda kuramsya aho bantu bawe nkabaha nabanye macende nyenda kuramsya munonga tata wanje na mama bantu bo magara benseji nimbakunda kandi nimbakunda munonga eshaheji nibabasa ko batanje service konka nimbakunda munonga rera hanga bakwase mugambe kigambo cyarhanga echo kukiza abantu nindamusya ba brothers banje atha umuri ntungamo Henry umuri soro no mchara we Israeli younger brother ari umusime ya kabiri nkwendeze birungi nyina ho kiza Dethane nawe no mchara bari muri kariya mepumpu muderi Antonde nimbaramusya ba sisters banje peace no mwami wawo muri cyazanga nimbaramusya Gifti atwire matete niyo ninkureba Evas tumboine oriya heru konka ninkwendeze mcharhanga kandi nkunda munonga sister wanje Miriam kunkora atari umusime yakana mwana wani ukaricura munawe hanga kubase in-laws banje inidi Liliani mwena nimbakunda munonga ningumiza mukura musya nabeji ba St Gonzaga na munonga Anglican Chapel nimbakunda munonga kandi mazima muhamira kusaba muhamiro kwikiriza ko nabasijire mutakagarike nyuma hamwe na Kikorongo abo maze nabo rutaro rumako guhwire Dinavensi Regani Davis Muhwezi Emmanuel nebenji munonga konka nimbakunda munonga muhamiro mukwikiriza abo kuba nebitu bihangwire kandi tuzako bihangurura kimwe abo kuba twatomanza kubishitama konka hanga yatubasa twabishitama Babura ninkureba naume rumwana wanje bamwita Lilian nangwa ni muramu wanje ari Chetume School of Nursing niwe ninkuramusya n'abandi mwene nyenda kuramusya umuringo go mutano owambatize kandi akankunda Reverend Canon Nathan Chirwa Magezi na mama mukankunda mwambatiza mutakuma nkuninkira mwanyemerera kandi mazima munshomiso muhanda go kwikiriza Kristo ninkira kubatayira abantu aba bampabura bintu byone byo munsi ne byo mu iguru bampereza nimbakunda munonga hamwe na tata wanje twesije omuri Kiruhura yebare mnonga Jordan kandi shware urinitwe aha program ya msemanta dukusiba twibaza aha bo kutambira nitwe Goya Jordan mukama akamuyamba yamujona kandi niwe ori age ya Jordan umunyeto kureba Jordan itsha norebe imyaka niyeje niyeje kunka tukikirize Yesu kujena magaragaho Gwabo bwire mwejuce umumanye umugambire byawe byo no mutakire ubundo inembere yo rukoraba mwigumire kunka wazigambira ntanga naje manya kandi agikora byo mukurunje mnonga simemba bazaha bwa Jordan kurengwa hirizo senya ya mukaga no bure yarabe mukurwara no gukora ki kunga mukama mdirire yaheze kibina cha mukaga muri no bahati na itebekanisa mukama kumuteko muri Vision ngasho mu idare rindi program ni jamsima tutinekrea mpaka shaitano nienda kushabangukirize tumbere mukati netugaruka no gutuma bwanyu